Stanku od snimanja albuma koju su Luka i Stjepan iskoristili za Gablec na Zrinjevcu, mi smo iskoristili kako bismo ih razdvojili i otkrili što dečki znaju i misle jedan o drugom. Pitanja su im bila ista, dok odgovori baš i ne. Šta me živcira najviše? Pa mislim da dok svira dolazi do izražaja ta njegova najbolja strana. Dok ovako svaki dan ne baš. Trudi se dečko, ali mora još raditi na sebi kao osoba. Pa on se zamisli, zovem ga 2-3 sata, nikako da skuži da ga zove. To je najgore. Kakve žene voli? Samo malo. Voli lijepe žene, ja mislim. Mislim, trudi se, ali ne može ih baš dobiti, ali... A ima neki svoj čudan ukus za te žene, šta ja znam. Meni se nikad ne bi takve svidjeli. Ne bih tako hrđao žicu. Koji pas, ful je sladak. Kako je sladak? Kako se zove? Jos, a ti? Eva. Ej, Fufi, ja sam Adam. Jako se voli nas. Da, koji ja. U čemu je najbolji on? A dobar je čovjek, srce, ima dušu. Može se reći šlampav, možda nekad i, ne nekad, nego često egocentričan ovako. Da mu moram kupiti neki poklon za rođendan. On ne voli baš davat poklone, tako da ja mislim da ne voli ni primat. Trebao bi mu kupiti neki surf, neki paragliding, to je skupo, evo, neću. Ja mislim da je njegova najveća želja i da ostavi znači nekakav pečat na tom svijetu. I je to moj ujedno i najveći strah ako to ne ostvari. Mislim da neće umrijeti sretan, tako da... Ne voli slatko toliko koliko ja. Ja sam vidi se i meni malo. Ne može jedno jaje isprigati. On kad bi radio jaje, prvo bi stavio jaje, pa onda ulje. No za kraj su ipak uspjeli doći do barem jednog zajedničkog zaključka. Pa mislim, ovo je tako posebno što imamo nas dvoje u kombinaciji zajedno, znači to se rijetko kad dogodi. A za sviranje nezamjenjivo, mislim. Nema takvih čelista, takvi se rađa jedan u 100 godina, pa 1000. Treba to cijeniti i poštivati. To se stvarno dogodi, ne znam, jednom čovjeku od, ne znam, milion ili možda čak i ne toliko, tako da, mislim, teško bi ga zamijenio u tom, znači, bendu.